آیات هوا من آیات كذاب هوا من كذاب سيهونه رفاتن خلق شنغالي اوي بدستين داعش هاتين كشتن جد بغدا جهشتن بزيشكي داد لموصله كسو كارين وان ماوي چندين سالايا جاوري في روجيت كان داكو بزانن او كشتينه يان زندينه اف رفاته جو گلک گندو کمالگهن شنگالينه دیسان زارو جن کالمیر تیدانه سالم کرید جاوری تابیتا کره خود کر حیاف 18 سالی اوی هاتیا کشتن جبر کو ازدیه استرین جاوین وی بابی نتراوستیان دم دیگل تابیتا کره خود دمشیا ورا ما نقري متني كان هميد منا كان هم يان كور ماما يان بس ماما يان خالة يان خوشكا يان داكا يان زاروا يبجم امي تشاواكن ام بيجنا كي دایکن وان قربانیان بسر خود دان و دیگل دنگی گریان آوان دگوتن هواره لما ازدیا أرض لما يمريا متراتي بوكا كوتن أستيل وهاتين ما فيش بوكا تيتنا دلما خوشو يركي هرد لما يمريا لدلما خوشو كبينا أخذ همانا أمن رادينا أمن ممنون عراقي هما هنگیا پزیشکی داد لموصله دی بردوام دیگل بغدا هبیتن داکو بردوام اوان رفاتا روانکت جبو كسو كارينوان تسليم 39 رادستكرنا سيهونه رفات خلق شنغال اوين بدستن داعش هاتين كشتن ما گورنوان و کربونو هستينوان رواني پزيشكي داد البغدا كربونو تاقي كرن بو هاد بونه كرن ايرو ما رادستي كسو كارينوان كرن اليوم قمنا بتسليمها الى اهاليهم دی کارساتا شنگال دا به هزاران خلق هاتنه کشتن و اخسیر کرن و حتی نوکه هستین گلک کشتیان لتاقیه ها ناوندینه لبغدا داکو تاقی کرنا دی این ای بو بیتک کرن و پشت راست کن جکی جان مالباته یو ناس ناماوی بهت آشکرا کرن لی کسوکارین قربانیان نیگرانن جبرگیرو بونا انجام تاقی کرنه كاوع مردنجي أمريكا موصل